Sanibonani bakwethu, ngiyanamukela ngiyanibingelela ohlelweni lethu lezindaba iEp Media TV 1. Moqala ungena ohlelweni lethu sicela ukuthi like uphinde usubscribe, ungalenzi phela iphutha lokukhohla ukushare ilink lethu ukuze silondlobale njalo wenze njalo nakuma comment. Awusuka nini madoda bathi ngiphethe uZikalala la insizwa seHarding kwamachi isigodi kunhlanzi bakwethu. Uthi ke bakwethu uZikalala la nginethule umsebenzi wakho omuhle kakhulu bakwethu. Isihloko sengoma la sithi ngidakwa nje kanti ke bakwethu uthi ucela isupport kakhulu. Le ngoma iyatholakala ku YouTube, uthi mawusesha uthi Zikalala SA uzoyithola ingoma kanti ke uthi bakwethu kule ngoma officially share inkosazane bakwethu bayibiza ngokuthi indoni. Uthi ke bakwethu ikhona kuzo zonke izitolo zomculo. Uyacela ukuthi niphuthuma bakwethu niyobheka umusic wakhe umnandi ngendlela eyisimangaliso. Uthi ke kanti bakwethu ucela ukuthi nilindele iEp azoyidedela ngoJune ngomhla ka14 ke kanti ke sephetha nje bakwethu Zikalala uye wathi ke okuningi nizokuthola uma nimlandela kwi-page lakhe ku Facebook uthi Zikalala SA kanti ke bakwethu uyatholakala na ku WhatsApp. Inombolo yakhe ithi 0818152163 kanti bakwethu ke uye wacela ukuthi uma nifika ku YouTube ningalenzi iphutha lokukhohlwa phela ukuthi nisubscribe niphinde nilike nishare ilink yakhe. Kanti ke bakwethu mina sengivala njengentatheli yeEp Media TV 1 ngicela ukuthi ningibambe video nelandelayo ngokuzayo.